ndi umucikacumu wo muri 1998 muri 1998 nabanye n'abandi abandi bo barapfa njewe ndasigara. Amen. Ariko kira mu buryo titeguye ntatekerezaga. Nyuma yo gufungwa kuba mu buzima bwo kuba hagati y'imbunda zine ku manywa na nijoro amezi 16, ukazubona uko wanyu baza bakamukura iruhande rwawe bakagenda bakamushinja ukamutekereza ngo nije ukurikiraho. Bwana sifiwe. Haleluya. Imana ikemera kuja mu prison ufite abana 7, ufite inda y'ukwezi kumwe, iyo nda igakurira muri iyo prison idafite vaccine, idafite ibyo kurya bihaza inda y'umunsi umwe, ikemera kuko iyo nda iyirinda. Haleluya. Ikavukira muri uwo mwanda munda. Amen. Imunda zimeze nk'ibivumvuri. Niwo murimo twazaga dukora. Imana aho ikakorera maternity. Haleluya. Yes arakora. Haleluya. Nukuri arakora. Muri uwo mwanda ndi wo kwibwira kuko Imana yo kwemera muri yonda kuko ivamwe impanga. Impanga zo muri Kristo. Amen. Twoshobora twobitekereza gute? Nta muntu woshobora kubyimagine. Amen. Utigeze uca muri ecograph ukabona umwana wa mbere aravutse mu mwijima w'icura burindi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nejejwe no guhagarara hano imbere yanyu. Yesu nashimye. Abanyita ndizera ko mwese hano munzi. Amen. Banyita amazina ndi Roza Mapendo, ndi umukobwa w'umurundi w'umuhiga, shatse mu basita, ndi umumama ntuye muri Phoenix, Arizona, muri US. Nejejwe no kuba imbere yanyu. Ndi umumama ufite famille, mfite abana 10, maze kugera mu buzukuru 18. Urumva shingiye abana 5, abandi 5 ntibarubaka. Amen. Nukuri utonezererwa mu nzu y'Imana sinzi uko abameze. Amen. Nshuti z'umutima, nabonye urubyiruko. Haleluya. Uko ruha rutambira Imana. Haleluya. Mbona abapapa, mbona abamama, ndavuga ngo haracari ibyiringiro. Bwana asifiwe. Haleluya. Eliya igihe yahiganwaga n'abahanuzi ba Bali, ngo yabwiye Ahabu amaze kubona umugaragu wa Eliya ngo abona agacu kameze nk'ikiganza. Haleluya. Ngo aravuga ngo abwira Ahabu ngo acebure. Amen. Iwaje kwigari ariko ngo Ahabu Eliya we aracebura. Ngo aravuga ngo niko ndumva guhinda. Haleluya. Nibyukurure baruno rubyiruko hariho guhinda ko gutabarwa n'Imana. Bwana asifiwe. Mwitegure, Imana ishimwe. Amen. Subwa mbere nsengera muri no rusengero, naje ikindi gihe umukozi w'Imana adahari, ariko nicaye hariya kurikira amateraniro kandi narivuze, ariko no mwanya mbonye akanya ko gushima Kristo. Amen. Bene data, umukozi w'Imana uvuye hano kutugaburira, yatugaburiye neza. Amen. Yavuze ijambo gukora ku mwanya wawe. Bwana asifiwe. Amen. Ikinteye gushima nikiza kibatera namwe gushima. Bwana asifiwe. Iyo mpagaze muri kino gihugu kabona nyuma y'ibihe. Amen. Nyuma y'ibibazo nzanibaza ngo ese Imana hari ikipfana n'ibibazo. Bwana asifiwe. Kuko ab'Imana bose yashatse kugeza ku kintu runaka babanje guca mu bibazo. Bwana asifiwe. Mu buryo bivuga ngo ibibazo ni inshuti y'Imana. Ibibazo niyo training y'ubuzima. Bwana asifiwe.
haleluya. Iyo ntekereza nkabona chance, amen, je ndi mukuru cyane, nabaye mu bukwe bwa nyina wa chance, nari umwana ariko nabonye hashingiro, kavuga ngo ahari byabaye kuri chance na Ben kwari kugira ngo Imana iziremera amashimwe angana gutya. Bwana sifiwe, izi kuyadandaza. Bwana sifiwe. Muri abo Imana yaremeye amashimwe, haleluya, nanje ndimo. Bwana sifiwe. Nanje data yangiriye neza. Hari umuririmbyi wavuze aravuga ngo jewe Yesu yarankunze, ngo jewe Yesu yangiriye neza. Bwana sifiwe, haleluya. Nanje muri babandi Yesu yagiriye neza, nanje mbarimo. Bwana sifiwe. Nejejwe no kubona akanya ko kuvuga ngo mbabwire ngo Yesu arakiza, Yesu yarakijije, arakiza, azohora akiza. Bwana sifiwe, haleluya. Kubona abo turibo uyu munsi, ntuye muri Amerika ariko njewe ntigeze ngambirira kuyibamo, amen, nyayijanywe n'ibihe tigeze menye, nyuma y'ibihe n'ibicu hariho ubundi buzima, haleluya. Igihe cyose uzoba uri mu bibazo uzuvuga ngo nyuma y'ibihe hariho ubundi buzima. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya kuko bitazaba, kandi ngo kwizera niko kuduhamiriza ibyo tutareba ariko hari iby'ukuri. Nicyo kiza gituma abantu biyara bagasimba kuko bazi ko hariho ubundi buzima kandi batarabugeramo. Bwana sifiwe. Ukabona abantu bahaza amagara yabo kubera ikintu biringiye ariko nta muntu wagiye mu ijuru ngo agaruke kutubwira. Bwana sifiwe. Uko kwizera kukakubiramo. Bwana sifiwe. Bene data, ndashima nyuma y'impinduka, nyuma y'ibibazo byabaye muri kino gihugu, Imana yahagurukije abakozi b'Imana. Iyo ureba ku ma TV ukareba YouTube, uzureba Imana yakoze ibikomeye mu Rwanda. Ihagurutsa abavuga butumwa ahari barenze kuruta ibindi bihugu byo muri Afrika. Amen. Ariko nuko bahagaze mu mwanya wabo kurya Hortense yavuze. Haleluya. Bene data, nishimye kumubona amaso kuyandi. Amen. Bahagaze mu mwanya wabo, ntibatembanwa n'ibihe. Haleluya. Ntibatembanwa na bya bihe, ntibaheranwa n'umubabaro. Bwana asifiwe. Ndashaka kubabwira, nari nateguye ijambo muri Daniel ariko rito cyane kuko ari ugushima. Ijambo rivuga ngo Daniel yagambiriye. Amen. Haleluya. Umugambi ushobora kukugeza kuko indi wifuza, kandi umugambi uwugambirira utaramenya iki Imana izoteguza. Igihe Daniel yagambiriye kutaziyanduza, amen, nuko yarabigambiriye atazi kizakurikiraho. Haleluya. Agambira kutiyanduza. Nyuma y'ibyo niho haje kuvuka ikibazo atigeze ategura. Ubundi ubuzima ni nk'igitabo. Haleluya. Ubuzima bw'umuntu ni nkuko kw'igitabo uzuzingurura ipaje ukayisoma, ugasura ukazingurura iyindi utigeze kugeraho. Bwana sifiwe. Ndasaba ko tugira umugambi mwiza. Ndi umucikacumu wo muri 1998 muri 1998. Amen. Icyo njewe natekerezaga amashimwe. Amen. Haleluya. Nabanye n'abandi, abandi bo barapfa, njewe ndasigara. Amen. Ariko kira mu buryo titeguye, ntatekerezaga. None ngatekereza ngo Mana, nimbona mvuye aha nzi ko ntazobona bene wacu. Amen. Ariko ngatekereza ngo nzogushima. Nazaga ntekereza kuko nzabwira igiti. Amen. Nzabwira umuntu, kandi ibyo byose narabikoze. Ariko iyo mpagaze nk'imbere yanyu nzambona Imana isohoje uwo mugambi, aho natekerezaga kubibwira abantu, none kubibwira ibiti, none ko ndabibwira abantu. Haleluya. Haleluya. Ko ndabibwira umugambi mwiza bene da.
twese basore bari hano ba papa tugira umugambi mwiza. Haleluya, amen. Uwo mugambi wambere yico kurya. Bwana asifiwe. Haleluya. Nyuma yo gufungwa kuba mu buzima bwo kuba hagati y'imbunda zine ku manywa na nijoro amezi 16, ukazubona uko wanyu baza bakamukura iruhande rwawe bakagenda bakamushinja ukamutekereza ngo nije ukurikiraho. Bwana asifiwe. Ibyo ababaye muri kino gihugu murabizi cyane. Haleluya. Igituma iri jambo ryankozeho cyane ry'uyu mukozi w'Imana. Haleluya. Imana Mordekayi niwe wari mukuru kuri Esther, kandi beneda kunda abamama. Haleluya. Kunda abadamu mu buryo baza bakora iyo rwakakaye. Haleluya. Umudamu ndaza akora urugamba rworoshe. Mordekayi yari mukuru kuri Esther ariko ntiyigeze yibuka gusenga. Amen. Yirukiye kuri Esther kuko ari mu nzu y'ubwami, ariko Esther we amenya umwami w'abami. Haleluya. Haleluya. Kimwe na Debora, kimwe n'abandi ba mama. Imana yo mu ijuru iduheza umugisha. Haleluya. Muri ico gifungo nshuti cyo kuba kumbunda nari mfite abana 7 ntwite ninda. Amen. Woshobora kwibaza Mana Yesu arakora. Haleluya. Nukuri arakora. Igihe uri mu kibazo utari kumwe na papa, igihe uri mu kibazo utari kumwe na mama, igihe uri mu kibazo umutungo wagushizeho. Haleluya. Nico cyatumye Dawudi avuga ngo nubwo mutini ngutotoha. Haleluya. Ni Habakuki. Ariko Dawudi we yaravuze ngo ese izi mfatiro zisenywe ngo se umukiranutsi yokora iki? Hari igihe. Haleluya. Imfatiro zisenywe. Indirimbo Imana yankomejemo yarambwiye ngo iyi nzira itagaragara ngo hakaba mukabwibwe ngo Yesu azavuga ngo ndi kumwe nawe. Aravuga ngo uze umuhanga amaso. Haleluya. Ngo azarinda gusa umutumbiriye ku manywa na nijoro. Haleluya. Haleluya. Azarinda umutumbiriye. Imana yo mu ijuru nihabwa icubahiro. Muri ubwo buzima udahindura umwenda ukamara amezi 16 utarabona uburoso budafite korogati, ukabana amazi 16 utarahindura umwenda, umubiri ugacika, ariko wewe agahuzu kuko Imana izi ntawe ukakugurira kagakomeza kakabaho. Haleluya. Imana ikemera kuja mu prison ufite abana 7 ufite inda y'ukwezi kumwe, iyo nda igakurira muri iyo prison idafite vaccine, idafite ibyo kurya bihaza inda y'umunsi umwe, ikemera kuko iyo nda iyirinda. Haleluya. Ikavukira muri uwo mwanda munda. Amen. Munda zimeze nk'ibivumvuri. Niwo murimo twazaga dukora. Imana aho ikakorera maternity. Haleluya. Yesu arakora. Haleluya. Nukuri arakora. Muri uwo mwanda ndi wo kwibwira kuko Imana yo kwemera muri yonda kuko iva mu impanga. Impanga zo muri Kristo. Amen. Twoshobora twobitekereza gute? Nta muntu woshobora kubyimagine. Amen. Utigeze uca muri ecograph ukabona umwana wa mbere aravutse mu mwijima w'icura burindi udafite n'ikopo. Haleluya. Shuti icyaduha Imana ikadufasha tugakura amaso kubifatika. Haleluya. Ibifatika n'iby'akanya gato. Imana ikemera ko wogira muri ubwo buzima udafite n'ikintu woshaririza, utoye igiti cyo muri uwo mwanda ushaririye abana. Amen. Ugasharira wamara ukazana inyuzi zo ku musatsi zaziboho umusatsi ugapfundika, Imana ikabarinda tatanosi. Shuti. Haleluya. Imana data yo mu ijuru. Haleluya. Uzuyibwira ngo data we icyamba ukamenya ko nza ngushima. Haleluya.
Imana ikayikurindiramo igakoresha ibidafatika. Bwana asifiwe. Imana yo mu ijuru. Nzanyibuka umumama w'umunyagasayi yazaga agenda agashusha amazi kambwira ngo Roza we ngo icomba ngo sinkabona intumbi yawe ngo namaze amezi 3 ntaragororoka. Ni gute uwo byara abana b'impanga udafite n'ico kurya cy'umunsi umwe? Nazaga ngenda guke nagira cyo nkabona ico kizo. Uwo mumama aragenda ntekera ibihuru yazaga ambwira akazana gasuma. Bene data, Imana izaturinde kujija abantu bikurikiranye n'ikintu runaka. Haleluya. Bwana asifiwe. Uwo yari umukongomani, ndatekereza ko ari umunyamurenge. Muri iyi si bakunze mbabwire hariho amoko abiri Imana ibara. Hariho ubwoko abantu beza hakaba n'abantu babi, kandi abo bari mu moko yose, yoba muzungu cyangwa uwirabura. Imana izikoresha umwanzi wawe. Bibiliya iravuga ngo atunganyiriza ameza mu maso y'ababisha. Haleluya. Haleluya. Nabonye umunsi umwana ahwera namuhaye avoka ngo amare gukwera imutera diare kuko nta kindi nari mfite. Ngo mare sanga umwana yahwereye ngenda kuvomera abasirikari nakurura igikoba kikaza ntigisubireyo. Ariko nshuti nyibuka gusenga mbaza Imana ngo papa narakwinginze cyane ndakubwira ngo rekinda ntikavuke, kuko nayibazaga ngo se papa ko tuzatugenda gukora ku mazi y'ikijaga tumaze iminsi 3 cyangwa 4 cyangwa 5 tutagira isafuriya, ngo se nimzara umubebe nzoza mujana muri uriya musenyi nje kumwozamo? Tindakubwira papa ngo uyu mwana rekinda nzoyipfane cyangwa uyikuremo kuko bishoboye. Amen. None uremeye ngo intumbi aba bose banze bazoguseka? Nukuri ndavuga ngo sinjewe bazoseka. Abantu bazovuga ngo se Imana yo yabamuhereye iki? Haleluya. Ngo mare numva umutima urambiye ngo senga, ndiruka ntora agakombe k'amazi ndagasenga ndavuga ngo Yesu ndizeye ko wapfuye ku bwanje. Haleluya. Ariko ndavuga ngo prove it, zemeze. Haleluya. Zemeze. Imana ni kuru. Amen. Ngo mara sengera amazi ndavuga ngo aya ntaba amazi araba amaraso ya Kristo. Haleluya. Umwana wakiranye utobukibasha tonyanza imitonyi mike. Yesu arakiza. Nukuri arakiza. Nubwo ngo utarasubizwa izere. Haleluya. Iyo mitonyi mwese ubitekereza iyo umuntu yakoze diare. Amen. Iyo umuntu yakoze diare bamutera amazi menshi, ariko imitonyi yo mu gakombe hembura umwana kuko yagiye mu izina rya Yesu. Dufite Imana nshuti. Haleluya. Dufite Imana umutabazi. Igihe udafite uwo gutabara data arahari. Bene data, Imana ibaha umugisha. Haleluya. Igituma cyane tutagira ibyatubayeho cyangwa se ntibiba biryoheye amatwi, ntibiba biryoshye, ariko ntuzubigira ubwiru kuko hari ikindi Imana ibishaka guteguza kanaka. Amen. Mu buryo azogera muri ico kibazo akavuga ngo Imana yakuye Roza hahandi nanje zahankura kuko Imana ntigira nkunzi. Bwana asifiwe. Kaba mpagaze muri ritorero rya data wo mu ijuru ry'abakozi b'Imana, mwese mvuga ngo ndashimangira Yesu arakora. Nukuri arakora. Imana niduhana umugisha. Haleluya. Nzogenda nyuma y'ibyo bibazo, nzogenda ejo nimubona ntashe suko nzoba ngize, ariko ibi biramaze. Bwana asifiwe. Kuba mpagaze nkavuga za bindi nari mpamwa ngo data nzoza mbwira ibiti. Imana ibuheze umugisha abakozi b'Imana kumpa akanya ko kuvuga ibyo Yesu yakoze. Mbivuze mu cyamake cyane
kandi mvuze gato ko kwisonga ariko hariho byinshi igihe Imana izosubira kutubonera umwanya tuzavuga gukomera kwa Yesu icubahiro no gukomera nibizamuke bibize Uwiteka Imana kuba n'ukwayo ni alfa na omega itangiriro niwe byose Imana niduhana umugisha Imana ibagirire neza murakoze arangirije ku ijambo rikomeye hari ibihe Imana yemera ko umuntu anyuramo kugira ngo izabwira abandi gukomera kw'Imana. Uko nari ngiye kugenda kera abana barasohotse murayibona ariko nananiwe sinzi abasha kugenda ndahumetse Yesu ashimwe Amen. narwanye n'umutima ibihe bitatu ubwo umuvuga ubutumwa wa mbere yamaze kubwiriza n'umushingiye gutanga haleluya ariko ndavuga ngo sino kwitokeza Bishop amaze kwitokeza ndavuga ngo arampanguye nimba ari itegeko yariciyeho sinje buritinya Imana iguhe umugisha umuvuga butumwa wa kabiri ngo haguruke mwana data amaze gushima tingiye gushima numva kwitokeza umuntu ari umushitsi ndaguma ndafatirwa ariko ngiye kugenda mu niko tuzihanganya ndabasuje mwese mu izina rya Yesu kandi Imana ibahereza umugisha iri torero izari imbere umugisha iyo ndigeze muza numva mfashishwe Imana ishimwe Amen. muvuga butumwa wa mbere yatubwiye gukora mu gihe cyawe mu gihe ufite umwanya mu gihe ukiriho mu gihe bigishoboka mu gihe utarumva kuko utakeneshejwe nabyo yavuze gusirimba kuriya ni hahandi umubwiriza yavuze ngo hari igihe uzumva bitakikunezeye uzumva bikunze mu mutima ariko kuko utagifite izo mbaraga kuva ntibikikuneseshe ariko mu gihe tukiriho tugiye duhumeka tugifite n'ururimi rwo kuvuga bigomba kutunezeza byanga byakunda ndashoboye gusirimba navuga ndashoboye kuvuga navuga na haleluya abana bagiye kurambirwa nakagutse gusa kubaramutsa no gutanga haleluya no kubabwira ngo wenda twosura tukabonana turashari hano cyangwa ntitubonana mu gihe mutazatubona ndabashimiye ko mwadufashije gusenga ndabashimiye ababaye mu bukwe mwabonye ko ndi kumwe n'umukazana ndabashimiye mu minsi tumaze aha ngaha ndabashimiye mwarakoze reka tuvuge ngo haleluya haleluya Hallelujah. 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 Yesu ashimwe Amen. Yesu ashimwe Amen.